Aqui para o CCCM do Estado e para não é do Ibaro e lá do lado do foro uma não insan di appointment letter Jammu district ada blok level president itu jadi ni akot ikajingelang ban ikajingelang juga farmers front de hakani ikajingelang matasi ngilayo bangin sam ya ki appointment letter bathum kam ya ki president Boper hab nanti ke district ri khasi jentia ri bhoi jungi tengi layo banthung ya ki district president ka penpau ba ka seng jungi na ka farmers front ngilai rai bangin ya tre borba ya benta ka jingba ka jingmek jong kinorep jungi de lomba kini ki president ki bangi ngilayo banthung matasi kin form de ka district committee anda kilip hai de kata ke district committee ngila aipor iki bakin pendap apa sibenai but ngila aipor de ya ke district ba kan form ya ka block committee man ka konstitusi kan dan ka block kata ka block committee andon ngila aipor iki apa lai benai ban pendap de kani ka proses ban complete ya ka organization kala ya chat nang ni syakmat ka organisation jong ka party ka organisation jong ka NPP Farmers Front nang ni syakmat kan ya syai no kanang ba andang ilayo ya kita ki members lan ki nong kit kam ha district level ha block level nang da syakmat ngin sa persyang ba ngin penpoi ki jingirap ngin penpoi ki jingkersian ngin penpoi de ya ka jing pentip lan ni awareness ya benta ki nong rep jongi de kendiat de ngilayo banyak keren alor ke skim CM Assure ke CM Assure kade ke skim ke ba ka sorkar ke ba peniat ke parti NPP kala ai yang ta kinong rep sensar par kinong rep kuai de kumalong menta ngakwa ban pentip hapi ba kani ke CM Assure skim kadang dunabha kanong kinong sim benta lane ban sim ya ke jingirap kadau kalong ba bun na pening kinong rep jungi kimpat bephang lane kimpat tip ha ya karu kompania jong kani ke skim tedei namar kata kadau pangila pelong yang ni ke jialang matasi ban pensyai hakmat kini kinong yalam jong kinong rep ba kinlej ban pensyai syak kinong rep jungi ni barong itip bakador jong sensar kelahiar siapa palan ndrei ka sorkar kalawan syakmat ban ai ya kata ka jingkersian ban yarap ya kata ka benta ka ba lese kini kinong rep jongi kidunong de hangta ba kalabu da kador ba ya u grade A lan u number 1 kador kalong santun ka ya ka grade 2 lan grade B ka de sauko but grade 3 kemudian grade C kadai lai putuka ndre katkum gajing sutu coba ba kani kador kadang long kador kabarit kapat kot ya kinong rep ba kin pelai ha kata kador kambun sin kinong rep jongi kibala lani kibakot bor kim shim ya kani ke skim ki up ba let's say odon ki mahajon kibawan ban kam pelai ya kador ka bahe compare ya kata ndrei kani ke jipun up na kalian ka parti na kalian sorkar jungi kalong ya kito kinong rep kibala soto kabala dunong sa papalat ban ba bread lani ban penpuut ya kani kamar lese ka sorkar ka kloy ban thit ya kani kamar hak ngisim antli ka banta ka mahikran tikawai ngila ada pendap mana ya ka CM Assure scheme kabala pensyai di isar di andre ya kani kawai pat kaba kakam ngila ada pelong di andre kasudon kacikut bat kacik slab na kaliang jong kibor kibadai ban penpoi ya kadoi sebo kata kapag ong kata ka fertilizer kamtam ya urea ka DAP bat kiwi de ya kan ke scheme na archar hat saw la de ban discontinue da ka sarkar ka barim aku tu kopor kawan ka MUA government
Te hadin kata da kajing yakhi jung ginorep kebala her kajing yo jung ginorep khamtam ki jhur kane kade kathan kaba khlem kadawai sbo omla ju ban panmi yaki jhur yaki jingthum khamtam ku phan so sao bat kiwei ki kicha jhur nomor kala amlin ke kedo la her syaka sanpon rupo person dia hadin kata kalakta ya kayo kokot kalakta ya kapuli keputhi kalakta ya ka jinglong jiman ke jingim jugino but dei hakin ka jingwan juga sarkar MDA ngila ya pensngo syak sarkar da kapor but dei usnam arja arpoar da kaliak jong government kala restore biang ya kan di skip kala reinstate biang kala wara biang ni skip ban ai subsidy ya ka dois bo tiana do arja arpoar haptam ha upanai no ba der hado benta usnam pada Januari karukom ai ya ka sebo subsidi shek do rep kadak poi ha karukom ka bobiang bat ka kipoi ha kapor bapak iba udon kam bat ka poi hiru kat bandon kam upai ta tinrai ka balengo kolong ba hakini ki snem shwa ka election MDC banai ba ar khamtam hado menta kamura ka cinge ka bakrau ya ki do rep jungi ba kam poi syu ka doi sebo ha kapor ka bobiang bat kibabun kibapoi kedai deki open market keba klam authorized keba kalong illegal ngila bano bat ia kani na kalang jungi ngila isin kia bah da kajingya lamlang i ser syang pliang ibadai zaman juga farmers fraud ke jungi menggat panga ngilelek bani kendu ngilam hakmat ke sarkar nakadau kajing long kerki juga kamba ngila apa appointment na agriculture minister ndai ilejing le sabar mereka kam gal karke ngile kendo pati PTCM iba perstundan song di nakalian jungi laisin kya pada den kata ngilai follow up bat ki officer ki beriban page bat ke Mekofed nata bat agriculture department bat omdei tang kata ngilo kontak syaka factory ka badai ka kepala authorized nakalian juga ministry bat penpoi syengi ka kerteng kata ka BW FCL kabodan hang ti hapo dubrigar bat dibrugar pat hadin kata ngilayo tang sitayo ye ngilayo ya response bana kalian cu marketing manager nang the ilai kontak pat isa beri charman gi jungi ilai kontak pat isa proston ru ba alatmen galapoi menta kasbo kalapoi pembasan spa metric ton kalapoi hang ti goti bat kabasak mata kalong satang ban sulif na kalian jongka Mekofed ban lift nak tena koti ban perpoi hai selong ban ai sia kini ki authorized dealer ijungi keba gila don haman laki snong ki badon nak kacong kalesen kata ka retailership keba gila ai pat dei hang ni keba lengo pat kendiat nak kalian jungi kum kafran ba hado matang ngi yok complain ba kani ka authorized company keba kamla ban perpoi ya kasbo syakinung rep hakador subsidi bala bodo government ti hendri kini pat ki bayai open market ka belum illegal kaya mon hado menta bat kide hakador ka barat te yakini ngel isim kia ba bat menta ngel ikeren bana kalian cung sarkar ru lem bai deputy CM ila isim kia ba ngi ai ko blai yi bat menta ngel isim kia ba kan poi hakar kom ka babyang ba what ye kini pade ki bayai illegal kabangi ting kolong ba omdei tang balong illegal hendrei ngila syamru ngila yo ru ko complain baki penpoi ya kamar da kalau standar ka quality ka boblong nomor kalong illegal omdan mono ban check omdan mono ban tuklar nak tadaw kiyo belek ka bamon de nak leng jungi menta ngila ya chakmat ya kene bengi pengkre ba nak leng ka sarkar kene ban khangno ya kene ka baya illegal hendrei ka ban ai be tang leng baki authorized dealership baleng bagiri tela ban berpoi sama leksinong bat ka sarkar bat kumcu khamtam ka Mekofed bat ka agriculture department bakini sim khiab ha yang ne kam bakim dai ban kensting bakane ka kayak ka im ke jompai na to ho anyi non kami ka organic te henrei ha kan ka khendau ka banda ka bodan hai ni ki is ka sel ka jungi khamtam ka bala la da ka nyopo propusnam ila penon kam da kan ka spo ka chemical fertilizer bala introduce hi da ka sarkar omla syuk ban convert immediately ya kane nakatai ka kabangi lacuk kan mata ka semua syaka organic barak gi kuat organic wat gi nora bagi ong gi kuat organic tenrei ya mata kata ka semua organic ka sokar kampala te ban penbiang ka cihikai kampat yo ki jingrap kampat yo immediately kamlong meladangi penon kam
Kulumar kan wara ka jingyap kan ka basar kai ya kinorep ke jingi ke bodan hang ne hoi che karo hills ke bada ka khendo ka long virgin ka long thamai ngila baik bania daka organic om don kamat pankam begini sebo kum ka fertilizer ba cheki wi de ke benta hadri hai le benta ba jorap jur ngimla kena tadang ngikat bat ya kinorep ban yesim khalang ba kham tam ya ka sarkari ke officer kham tam ke officer lebak akrisho department bat gi gi department ba kin penbiang yang jenuh kam cong norap bat ha ke jogo por ya kada kajing terang kajing target jongi hibar lah ban wara ya ke organik kada ke organic state ya ke jala ke jongi kam tam gi jihur ngini trelang rengkat lengbak sistem ke wabiang kanang bakat hong ke bengi kuak kolong nam dak ji halang jong bolo